St. John High Secondary School in Raiobari celebrated the 117th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya, organized by Bagma Block Committee. The event held at the school premises saw the presence of CEM Purna Chandra Jamatia and former ADC CEO C.K Jamatia. However, before that, ADC CEM Purna Chandra Jamatia has visited St. John High School and distributed sweets to the school students on the auspicious occasion. Chini St. John High School Raiobari sang phai shok phai jak chini joto wari srok tongo an logyo sang tini Maharaja Bir Bikram asaimeni 117 BC kipi disino rogoi chang oro jagao St. John School lo chini student rogno sweet distribution khailekha tei Maharaja Bir Bikram ne wanchong urona chang kicha saikna ro boni ya golo chang oro jaga smart classes chang oro roja provide khaijak tongo je saita romo smart classes provide khaijak tongo bono busung tini nailekha visit khailekha bahike class khai bahike amo boni attraction chrai rono roi mane mahai rono tei chang nailekha nge जों जतनो साइमानो ताबोनि जुग डिजिटल क्लास स्मार्ट क्लास ब्लेके नांगो तानि हिंगे स्राइरो आसाइ फाइखांखिसि ताबो स्मार्टफोन ने एंड्रॉइड फोन ने प्रति ब्लाई माने अट्रैक्ट जे ओ जागाव जुग बाय मिलेवै जों बरनो क्लास खाइथेनिवबो ओ मोबाइल ने स्मार्ट क्लास जेहेतु ने टेलीविजन फुनोवै बरनो बरनि सिलेबास रो फुनु लागि रखांखे स्राइरो तेबो interesting जागते बे एनिमेशन नो कबांमा और जागाव बरौनी साजागमानि हाय बाहायरो कबांमा फोरोंजानायनि बिथिङाव जों फुनुवैमोन जे बेलायखे हामबाय जोंनि सेन्ट जननि प्रिन्सिपाल न जोंनो कॉर्पोरेट खायमानि बागै जों और जागाव तेबो जोंनि स्टुडेन्ट रनि बागै जोंनि फ्यूचर जेनेरेशननि बागै जों टिटि एडिसि नि उंगै जों तेबो बसकांगो सामुखायनो. The celebration began with a solemn floral tribute. CEM Purna Chandra Jamatia, joined by school members and students, offered flowers before a portrait of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, honoring his legacy and contributions. Following the tribute, sweets were distributed to all the students present, adding a celebratory note to the occasion. Bureau Report, Chini, Khorang.